canan yaralıyam, ben bir bahtı haralıyam. Dost elinden yaralıyam, dost elinden yaralıyam. Era Radyo Dengigeler. جنابدان چنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجای رو 4 نیسان 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمدی ساعت 16 امروز چین ویدئوی پیشکش بکندم دم آزادی رو براپوی گودان جادون چین دقیقه داوی هنم یا دست بکه جوارگهین آزاد جهپگی لزاپی دولشکرین ترکین داگرکر هاتن جزا کرن چافکانین هپگی دیار کرن کو لقادا برخدان یا گریجودی یا لهری مارونجوای زاپی شهید دلیل لدیجی داگرکرین کو دخواستن بر بتونلین شر و بچن چالاکی هاته کرن حادث نشان کرن کو در انجام چالاکی ده دولشکرین ترک هاتن جزا کرن و چکه که داگرکران هاته دست سر کرن نالیدن لدیجی دوزگری کو بریارا مازباتا دایش بو زیدان دست بلی پرسینه کرنه هسته که لجنه یا دادگر و دوزگران یا ترک تکداری زیدان بریار دابو لپرسین دادست بکرن در حق دادگاه ده هسته که در حق دادگاه تکداری هفشارداری باجار مزنی وارنی عبدالله زیدان ده بریار دابو لپرسین دادست بکرن لجنه دادگر و دوزگران در حق پنجمین دادگاه جزای گرانی آمده ده کبریارا یاده کرنا مافی قدخه کری یا عبدالله زیدان پاش و گرتبو لپرسین دادست بکرن که سکنا جنو گلان یالوانه سر گلمه برند کر و هیوی مزن کر داخوانیا کوردیناسیونای که لسر برخوادنا لوانه و های ام سرکفتنا دیروکیا گلمه جنان و هیزن دموکراسیا ده هلبجارترین خواجی ینسویه که اداره در لباکوره کردستان و ترکیه بی اراده خویا برخوادیر بدست خستن جارک دن پیروز دکن لگلک باجارین کردستان بدنگه کی ده آستا رکور ده شارداری هاتن هلبجارتن هودانا جبو تاین کرنا قیومان لسر وان شارداریان لوانه لهمبری تکوشینو برخوادنا دیروکیا گلمه تکچو خلق میوانه دو روش دو شوان کلان وانه کرن چپراتی کوشینو برخوادانه خودی اراده خود درکت نشارداری کو به بجارتنی قزنش کرن جاره کدن ایجار به برخوادانه قزنش کرن تبی گلمه وانه دسریده شر نخبت لیس قرص و رحا گلمه خودی اراده خود درکت دوی اوغری دل کلانان تکوشیا و جبر وی هلوست و سکنه ام گل خو همو پیروز دکن اراده کو جوانان جی نشاندا جبو دوز و تکوشنا آزادیا گلمه گرینگه ام هلوست برخوادانه یا جنان به تایبتی سلاف دکن و دوی پیواجوی دش بو خودی درکتنا لی اراده گلمه نشاندان به تایبت لهمبری هر جره ایریشن دجبر ین لسر هف سروکاتی و هم و هف تمثیلیت هاتن کرن گلمه خودی اراده جنی درکت کو اویک ده استا دیروکی ده هجایه سکن اراده لوانه و تواهی کردستانی هات نشاندان لهمو پارچه کردستان و دروی ولات سر گلمه بلند کر هیوی مزن کر و بریارداری تکوشین زیده کر هر وها خودی درکتنا ده استا نابن توی ده هات کرن بناوی گلن بندست هیزن دموکراسی و جنان بوجی هیز و تفکاریه فاشیزم ونداکر سکن و هلوستا جن آزاد و رخصتن بوی بسرکت ده همان دمده لهمبری ایریشین قرکرنه و داگر کرین نو کو فاشیزم پلان دکه پیواجوی برخوادانه و تکوشنا رخصتن بوی یا بر بازا سرهدانه لبندامه ام بانک لجن و جوانان دکن کو لهمبری وان ایریشان برخوادانه مزن بکن بسکن و هلوستا رخصتن بوی برسوی بدن وظیفه ما همویانه کو ده دسکفتین پولیتیک اند پیواجوی هلبجارتنه ده جنان افراندن لسر بنگه ها وی پرسپکتیفی وکی دسکفتیه که بیدیتن و پاراستن هفشار در بری وانه بکیرکای زندان پیام شانت گوت برخودن واجبو گلان بو هیوی هفشار در باجار مزنی وانه بری بکیرکای به پیام جگرتگی شان سرکفتنا گلی وانه پیروز کر بکیرکای پشتی جالی وزارت کاری هندر و قیوم دانی بون شناوی 18 مجدر 2016 ده هات بو گرتن
تێکداری بەرخواردنا لە دژی دەربەی هەڵبژاردن یا لە باژێر پێیان شاند بەکیرکایە لە گرتگا سیلڤری تێگرتن دەستنیشان کرد و بەدەستخستنا چاردە شارەدەریان لە وانێ سەرکەفتنا دیرۆکیە و گوت ئەم هەمویان ji dil û can silav dikin û li berxwedana we û rometa we daye me bi rêzdarî bejna xwe ditewînin gelê me Wanê hem bo feraseta qeyûm hem jî ji bo kesên weke sîqalkan di nava bendewariyê de bûn derseke dîrokî dan gelê Wanê bi vê berxwedana xwe rêyeke nû ji siyaseta Tirkiye re vekiriye û ji bo hemû gelên li ber xwe didin bûye hêvî bila serkeftina we pîroz be. Sabah Tuncela girtî jî got divê tifaqek hed û azadiyê ji nû ve were avakirin. Sabah Tuncel derbarê siyaseta tecît û rehîngirtina siyasetmedarên Kurd de ji girtîgeha Sincanê bersiv da pirsên rojnamevan İrfan Aktan û got hevserokên berê yên partiyên Kurdan Rêber Öcalan û hemû girtiyên siyasî weke rehîn tên girtin. Tuncel da zanîn ku dadgeriya Tirk êdî ne serbixwe û Tirkiye jî serdema naziyan de ye û got gelo çi cudatiya dadgeha cezayê giran ya hejmar 22 ya li kampusa girtîgeha Sincanê û dadgehên taybet ên îstiklal û DGMê serdemên leşkerî heye. Tirkiye li cîhaneke cuda najî divê li gorî pêşketinên cîhanê tev bigire û siyaseta faşîzmê têk bibe. Faşîzm hîna di şerê duyemîn ê cîhanê de hate mehkum kirin rewşa li Tirkiye sosyoekonomîk, siyasî û kültura etnîkî ya ku hîna bi raporan beriya sed salî tê meşandin şermeke mezin e. Gelên li Tirkiye û cîhanê gelo wî heta kengî li hemberî faşîzma AKP MHP Ergenekon bêdeng bimînin. Têkoşina li dijî vê faşîzmê tenê barê Kurdanî ne doh li Cizîrê û bajarên Kurdan mirov di jêrzemînan de hatin şewitandin sibihê jî wê li Rojavayê Tirkiye jî heman tiştî bikin. Divê mixaletefet bi hemû hêza xwe li dijî kumpasa doza Kobanê dengê xwe bilind bike. Sabah Tuncel got demdema azadiyê û divê pirsgirêka Kurd demil dest bikeve rojevê tecît rabe Rêber Öcalan azad bibe û pirsgirêka Kurd jî çareser bibe. Girtiyên xweş Yıldırım piştî Sûriyek salan hat berdan. Abdulbari Yıldırım di pazdê mijdara 1993 de li İzmîrê hatibû binçavkirin û di 1994 de ji alî dadgeha ewlekariya dewletê ve bi cezayê müebbetê hatibû hate cezakirin ji ber îşkenceya di binê çavan de temamiya diranê wî ketibûn û ji ber ku neha dermankirin demeke dirêj bê diran ma di nava 31 salên girtinê de bi nexweşiyên tüberküloz, mîde, terenjît, mîgren, tansiyot û gelek nexweşiyên din ket. Cezayê müebbetê pazdê mijdara 2023 de xediya lêbelê ji ber ku zexta poşmaniyê ya saziya çavdêriya reveberiya girtîgehê ya bi ewlekariya bilind a girtî ya bi tîpa te ya hejmardoya şakrana İzmîrê qebûl nekir berdana wî 6 mehan hatibû talokirin serê vê sibê hate berdan li aliyê din guhdarnê ja li Mêrdînê qirkirina siyasî hebû gelek kes hatin binçavkirin li navçeyên Artuk, Qoser û Mehser tê polîsên tîmên taybet di saetên serê sibê de bi awayekî hemû wextê bi ser gelek malan de girtin. Di çarçova lêpirsîna ji aliyê serdozgeriya Komara Mêrdînê ve hatiye destpêkirin bi ser malan de hat girtin û gelek ciwan hatin binçavkirin. Di nava kesên serdegirtinên malan de li Qoserê hatine binçavkirin de ciwanên asengdarê zihnî yê bi navê Firat Araçeye hadiyarkirin ku kesên hatine binçavkirin û bibin müdüriyeta polîsan. Doh li Stenbolê jî di serî de li Esenyurtê li gelek navçeyan ji bo Wanê çalakiyên protestoyê hatin kirin. Di protestoyan de tevî nûçegihana Ajansa Nûçeyan Mezopotamya Ferhat Sezgin, nûçegihana Ajansa Nûçeyan ya Pîrha Dilan Şimşek û nûçegihana Rojnameya Yeni ya Şam Sema Korkmaz 132 kes bi lêdanê hatin binçavkirin. Şaradariya Şehbayê piştgirî da gelê Bakurê Kurdistanê Şaradariya Kantona Efrîn û Şehba bi daxuyaniyekê çapemeniyê piştgirî da gelê Bakurê Kurdistanê ku ji bo parastina şaradariyên xwe li qedane. gelan li wan û Bakurê Kurdistanê ra. Dewleta Tirk a faşîst ku polîtîkayên herî qirêj meşandin û hêjî dimeşîne destpêkê ji dîrûka xwe ya Osmanî ya bixwîn li dijî gelên herêmê û heta niha bi îdeolojiya xwe ya Daişî û bi şexsê AKP MHP de temsîl dike. û ji bo berdewamiya zihniyeta xwe ya netewperest û nijadperest hemû şert û helwestan li gûr xwe bikar tîne.
و برێو ڕێبازên جور بە جور ji kuştin, girtin, talankirinê çandan û berevojekirina hemû rastiyan li pêşberî raya cîhanî hewl dide îradeya gelan bişkîne û nasnameya wan ji holê rake. Lê gelê me yê qehreman li Bakurê Kurdistanê ji hemû cîhanê û bi taybetî jî ji hikûmeta Erdogan re îsbat kir ku ti siyaset ku rê li ber hêz û îradeya gel bigire tune ye û nîşaneya herî mezin jî hilbijartinên şaradariyan li Bakurê Kurdistanê ne ku faş مرگودان جا جسبه و مشا آرم آماره دست به کربو لآماره به جوینا گل بدایی به بونه سالوگرا روشبونا ریبر عبدالله جلان بر بگوندی آماره خلفتی رحی و مشا تبرو درخستن مش به درشما جبو آزادی بر با آماره و به پیشنگی که جده مبیادر تجا متوات فت DBP و دم پارتی هات درخستن مش لخلفتی به هفدیتنا بگل ر بدایی بود توی همو جرین آسان کرنا انجی گل کسین جباجارین کردستان و ترکیه لهف کامبون لطاقه علی گور یا نفچه پرسوسی پشتی داخویانی جور بر با آماره وکتن ری گرسیا کو گیشت نفچه خلفتی در باسی اوهی دم پارتی نفچه بو جبر کو آماره جهلا لشکر و پلیسان و هات بو دور پیش کرن کامبون اوهی رخصنا و گهراندن هفدیتنا بگل ر د چالاکی د نویسین ریبر عبدالله جلان انتقادی جیان خو و تکوشینا نویساندی هاتن خواندن پشرجی ولاتین تبل هفدیتنه بون نرنین خوین تشتن دویج بو آزادی فیزیکی یا عبدالله جلان بینکرن و گوتن هفدیتن به درشما به سروک جیان نابه لودری بدایی بو الشيعة التي مارست وما زالت تمارس أبشع أنواع اندام سازی شنگالی گوتن دوی عراق هلوست آخوا زلال بکه اندام سازی و رخصن شنگالی جده سراداری عراقی خواستن که هلوست آخوا برانبری ایریشن دولت ترک زلال بکن و گوتن اگر دسراداری بغدای شنگالی پارچه یک عراقی دبینه دوی برپرسیارین خوین لهمبری شنگالی بجهبینه ریوبری خواستریا باکور و روشرات سوری جی تکداری ایریشن دولت ترکیه لدیجی هرم داخویانی دا لگورن چه آنهای ریوبری خواستر داخویانی دا گوت کو دولت ترک هاود ده بیریشن خوین لدیجی هرم تکچنا خوین نفخوی و دروی ولات و شهر ریوبری دیار کرکو ایریش کرن و هدف کرتنا هرم و شنیان سوجکی شهر نمازه کل هرم استقرار که بالکش چه بویه هم وقتی اپراسیونن هزن سوریه دموکراتیک و هزن اولکاری ین لدیجی شانه داعش و پشتوانین رخصتن تروریست خواستریا دموکراتیک ایریشن لدیجی هرم شرمزار کرن گوت کو ترکیه به تواهی ربازان هود ده استقرار لهرم تک به جبو کو ریل پیشیا شانه داعش و هزن دجبری هرم وک داکو و استقرار تک ببن باغل هزن کو دخوازن استقرار لهرم پک وره و دست کفتیان به پاریزن کر کو هلوستن دیار و زلال لهمبر ایریشا دولت ترک نشان بدن نوچه داوی گدان هجاج با 4 نیسان کلیبا هیویا آزادی چکرن ببونه 4 نیسان روشبنا ریبر عبدالله جلان تفگرا چاند هنر دموکراتیک یا مزوپوتامیا تف چانده دو سسی نیسان کلیب بناوی هیویا آزادی و شاند د کلیب ده کومینا گووند و شانو ینگردای تف چانده تکوشنا گرین کرد عرب سوریان ازدی ارمن و آسوری یا لدیجی تجدید لسر ریبر عبدالله جلان و دیویژن داویا کلیب ده سیستم اشکنجه یا امرالیت هلوی شاندن سناریویا کلیب جالی هنرمند باراندل بهار و هاتیانی ویساندن لیستگوان سمکو جودی جی آماده کاریا وی کریه کلیب تنه بدیمن و موزیک گوتن و خافتن تدتونه به ویای هاتن داویانو چه خواهی ساعت بازان گودن هیجا بمیند خوشید
PKK'ne cihani beladı bin PKK'ne Erdeş Kurdistan te PKK'ne cihani beladı bin PKK'ne Hiç Yahut uzana PKK'ne Lileştu nevala PKK'ne Hiç Yahut uzana PKK'ne Lileştu nevala PKK'ne Navagundu bajara PKK'ne Navagundu bajara PKK'ne Keçime tev civan şiru çelengin Ordeme tev civan şeru belengin Keçime tev civan şiru çelengin Destu mildane her düşmen bibindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Destu mildane her düşmen bibindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Erdeş Kurdistan te PKK'ne cihani beladı bin PKK'ne 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 Hiç Yahut uzana PKK'ne Lileştu nevala PKK'ne Hiç Yahut uzana PKK'ne Lileştu nevala PKK'ne Navagundu bajara PKK'ne Navagundu bajara PKK'ne Ordeme tev civan şeru belengin Keçime tev civan şiru çelengin Ordeme tev civan şeru belengin Keçime tev civan şiru çelengin Destu mildane her düşmen bibindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Destu mildane her düşmen bibindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Rızgariya Kurdistan ser bilindin Erdeş Kurdistan te PKK'ne cihani beladı bin PKK'ne Erdeş Kurdistan te PKK'ne cihani beladı bin PKK'ne Dura dura gellek dura Sen dura bilin du zora Dura dura gellek dura Sen dura bilin du zora Lekvarinin agresora Lekvarinin agresora Keçu korta legidane Dilanu cengu sodra Keçu korta legidane
لبر خدان پنجی روشه سوزه 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 لمیلیارو دوده سوزه 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 لمیلیارو دوده جنگاورین روژه سوزن کردستانه جنگاورین روژه سوزن کردستانه لبتر دل بارن شر جنگا خاموره لبتر دل بارن شر جنگا خاموره بپلن جنگا سوره خمد خواگیره دانه بپلن جنگا سوره خمد خواگیره دانه لبتینم زندورا درده خویدین استونا لبتینم زندورا درده خویدین استونا اگیدم تکروانن لهنگین جنگا گیرانن اگیدم تکروانن لهنگین جنگا گیرانن رزانن بیازارن رزانن بیازارن ابیدارن دوز ولاتن هبیدارن روژ ولاتن ابیدارن دوز ولاتن هبیدارن روژ ولاتن سوزه 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 لمیلیارو دوزه سوزه 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 لمیلیارو هيلي وايقدي بالبلو وبايلي خس هيلي تمخركرو فريشانو دسيويو مهاجرو تبحثتا غيرنا كبرو أغدا وايقدي بالبلو وبايلي خس هيلي تمخركرو فريشانو دسيويو مهاجرو تبحثتا غيرنا كبرو بلبل الربن دنيا ناليلين دخما شالو رش خرا فجد خوينه لدرد بلبلنا بتنفس زيرين مقصدي وطن خوب بينه أغدواي قدي بلبلو وبايل خسهلين تبخرترو بريشانو دسيويو مهاجرو تبحثتا غيرنا كبرو هيلي واي قدي بلبلو اخ تشما ما يوصاب دارو شاخ تربني كني تسوي ستارة تنتنت بيجي عالدا واي قدي بلبلو وبايلي خستهلي تبخرا كرو بريشانو دسويو مهاجرو تبحثتا غيرنا كبرو
برس همه بخیر بین ما راستی جی اما زور خوشحالم با هاتنتا انشالله او دوره سازده ما بیاک و فیربونکی به هر شوی هر عالی دا فیربونکی دانستاندنکی به حوالانه به برایانه بکن شادی مانو شاه